Children home the labor anga thiba khangdri sakpi karong police station ki manung sanba ring phe village the labor oriental children home the labor anga nupa masa ahungar numida thoki bidagi thiba khangna lairi ngara numidang children home asigi principal na sakpi karong police station phone kuthang da home asida labor anga nupa masa ahum asi numidang gi saksar pamatung home asidagi thoki bidagi thiba khangdri haiba pau pirakhi hari car mai sak pada ahum sere amasukli Madhya Pradesh ki Recent district ayu karama kalbar amada thumjilaba matung mai salak parigi mi hum sikre amaso atopa amana sokre haina police na phungdokre police officer amana phungdokpigi matung inadi hairiba thawdo du ngara numidang waram pung taruk rom tabada Raisen district headquarter dagi kilometer maudra rom lapna leiba Silari kunmanakta national highway nifuga manga da thokibani mangna haiki san ama thomdana ba honabada car adu kalbar amada thumjilaba matung mai salak padura mi ahum kudak sikhi amasum Atopa aman soki misi mina nangliba mioi singadu Narsingpur digi indoor halakpigi lambi lebak thiba thawdo do mayu na khibene hanesu mak na phongdokli ethnic rebel sing na hana control torama mandale gold mine Myanmar juntan amuk loksin mangamkri ethnic rebel group ama odiba mandale people's defense force MBY PDF na hana khudum sandunu leramba mandaya Pathingi amasum tin ulin township singa thangnaba mandale region gi phayung tong gold mine atu Myanmar juntan amuk loksin mangamkri mandale city digi awang nongpoklom da kilometer kungani thoi chalaga leiba phayung tong gi mapam adu Myanmar junta gi taragani 5 sub military operation command gi makhada leiba life infantry makhoibu sogatpa piu sote militia singi personal samagi khairom na mating panglaga attack sa tharaba matung rebel sing adudigi nomaisu numita mafam adu loksin bangam kibani eti adugi mangoina nakal ani na hairiba mafam adugi saruk tangkai control tongnar mane dubu Myanmar junta na hawzik mafam adu makoina mapung phana control tobangam khri phayung tong hairiba mafam asi China na saugatuna sakhiba Myanmar gi alpha cement factory tegi kilometer ahum khak satlaga leibani hairiba factory adusu mamang sahi gi August thada MDY PDF na loksin mangamki masing yamlaba junta gi lanmi singna rebel singna control toriba magoke singu amasum thabai kin gi manak nakpa mafam singda nauna sangsinduna loksindana bohonarakpadi khongjang lepthri ekar lising manga ga samri chawba gold mine gi mafam adu state amasum Myanmar Golden Point Family Company na punna chalairambani hari Punjab police na Pakistan ki ISI na sagatpa lalong mai pakan khidri Punjab ki Batala police ki maike digi phongdorak pada Pakistan ki ISI na sagatpa Babar Khalsa International BKI gi terror module ama thugai dun lalong sakalamba mai pakan khidri hari police ki maike digi satakhiba operation atu da SPL HGR 54 hand grenade mari amasum RDX na semba kilo anirum lumba IED ama balpura khungun gi fatpangam khari hairiba polam sing Amritsar tamna lakadaba lambi amagi matai da hoba mongsong marak lothuna thamna mani Batalagi senior superintendent of police Suel Nir Kasimna UK the base of BKI gi terrorist mission singa allies Nissan Zodia na tharak laga Pakistan based of madi Pakistan gi ISI na mating pangba Halbindar Singa Bindan yaholakpane hari mangondagi Baufeng FM trans cerebral cinema amasum walkie talkie da sejunaba headset amaga atopa polam kya gasu fagat pangamki thawdo aduga mari renana Rabindra Pal kobami amasu fagat pangam le hari lusingba singna miyam gi awaba usinadana laithokpa yaroi miyam na semba lengana miyam gi yaifanaba thabuk tawi madugi damaktane democracy satpa laiba am oina miyam gi sahi manga gi hakiduna lusingba ma ohelibani lusingba ma oibigi wakulon puthokuna miyam gi yaifu thorang paikhanaba thagat ki bangaktani miyam na thagat ki ba miyutsing sahi manga de ningthau oigadoribani makhoi gi apamba aningbada tawningbada tawgadoribani lairik laisu hairabasu haitrabasu sel pairabasu paidrabasu miyam gi lusingba mapi mapa gi mingthol piduna maning tawhalibani miyam da nonjaduna khurumduna sahi manga gi hakpi yuhaiduna mikhal gi mamangna miyam haijakhiba kaya adugi matung ina assembly gi mihut oina thagat khibani mikhal thengnadringa gi mamang da osakhiba miyam da thamkhiba thajaba punamak bot ka khraga kawbagi satnabi sili haningi miyoi lising kya na pikhiba thajaba dudagi hena MLA singna thabak tawhaningi misa miyam di political party da yenglaga bot piba nathi
अफब मिहुत मियामगी खनगदबा मियोइदा बोट पीदुना डेमोक्रेसी की फजरबा तांगबल फमनखिबनी हाइबसी कौहनिंगे अदुबु बोट काखरगा मियामबु काउथोकपा मसा मसागी थाजबा मसा मसागी ओइजबा फंगनबा होनबदगी लेबा कांखोंग सैरकपनी हाइबसी मतम पुनमक्ता काउदबा फै मणिपुर हाइबा मनिंग मखा तमना पांजरम लमदमसी इंडिया की सरुक अमा ओइख्रबा मतुंगदा डेमोक्रेसी की सुबली पुंब सिनखिबनी फुरुक क्या पुलग सेम मणिपुर की सक्तम चलबी क्या गाक सेंदुना थमनब होनबदा लुसिंगबसिंगना नुपा थोकप थाब खरदि सांगी हौकिब चैंग लिसिंग अनिगा कुनगा हुमदगी मे अहुमदगी सथरकलिबा लान असि लुसिंगब ओइरिबा केंद्र हुमफुगी एमएलए सिंगना नुपा थोकतबदगी थोकप लानि हाबिसि मिपुम खुदिमुना खांगे कोकी नार्को टूरिस्ट की लुसिंगब ओइरिबा एमएलए तराना कोकी मियांगी अपांबा मखोइगी हक मखोइगी अनिंगब खंगना थाबक तोरगा लेमहौरिबा मितै नगा मितै पंगल एमएलए यांखैना मखोइगी मियामगी अपांबा खंगदब हाइबसि इकाइनाइनि मयुम मेकै थदोक्तुना लंजेनरक्लबा मियामदा नतना मयुम मयुमदा लैजरिबा लमदमसिगी मियामसु हाइफम खंगदना अवाबा मयुनरि हाइबसि एमएलए सिंगना खंबियो फै कोविड की सैथेंग मतुंगदा कोकी की लान अमुक सैथेंग नंगहलिबा सिना नोमगी सरा तांजरिबा मियोइसिंगदा सुफम नोफम खंगंदना लेलिबा पुंसी करिगी खंगदबनो लेंगा की थबक तौबा मियोइ खरना सफरबसु नोमगी सरा तांजरिबिसिंग असि करी ओइरंगनि अवाबगी सैथेंग मरक्सिदा नोमगी तंगाई फदना संगबा नपसागी सेंग मियामदा मतम साना फंगनबा ngamdraga काइथेल ममल वांगना योलिबा सब्सिडाइज रेट मियाम एलपीजी फंगन ngamdraga ब्लैक तमारंग काइन फंगलिबा नोमगी तंगाई फदना संगलिबा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन तौगदौरे ब्लॉकेट तौगदौरे हाइबगा पमथोंग लोलिबसिदा मरी लेनब अथॉरिटी ने वाफम अमदा फोंदोक ngamdribasina करिगिनो नेशनल हाईवे अनिमक मणिपुर की मियामना निंगतमना सत्ता ngamdre पोट की ममल अतिया पाकन वांगलब मतमसिदा कांग्रेस बीजेपी अनिना हुन्नदुन अफसाबगी मतम नथि मियांगी सक्थुंग मतिक चाना फंगनब होनबगी मुहुत मियामना तानिंग लोइदब वाफुम क्या फोंदोकलदुना थौना फबा सकपनदि अफबनि हाइबत हौनदि एमएलए अमगी मतमसि सही मंगा खक्तनि हाइबसि कौथोखरबदि हौजु लैरिबे एमएलए सिंग मथंगी मतम लाकपद मियामना करी पाकुम पिरकनि हाइबदु सुकुमना नैनबगी तंगाय फदब लैब्रा हाइना खलि हारिबो वाफम सुकुमना खंथबा ngamba एमएलए न मथंगी मिखलद मियामगा लोइना चटमिनबा ngamgani वाफम असिना थैरगा मियामगी अपामगी मेयक्तु सेल पीरगा मयाई काबा चिंजाक सिजनरगा मी फागनि हाइबसि हौजुकी मतमदा याररोय हाइबसि काउदबा फै हौजु स्टेट असिदा बीजेपी मसागी तसिंग एमएलए मसिंग कुंथ्रागनि थोइलैदुना मेजॉरिटी लैना वाखलोन मानदबा फममुनबगी इथक इरांगदा स्टेट असिदा प्रेसिडेंट रूल थमजिंग्रे सलाइरि एमएलए मसिंग ख्वाइदगी यामना लैदुना मेजॉरिटी ओइरिबा बीजेपी न लुसिंग स्टेट लेंगा सिबु सीएम फमथादो हलबा मतुंग प्रेसिडेंट रूल थमजिनबा हाइबसि यामना तांग थोकपा थदोमने मणिपुर की पॉलिटिक्स की पुआरी तंक लेंदना लेहरगने हौखिबा मणिपुर की पॉलिटिक्स की पुआरी की लेखिब सकना पॉलिटिकल की लुसिंग चलम्बा लिसट लौरम थौदांग हंगन येंबसु कानगनी खली हौजिक थोकलिबा था कुनगनी हेलक्लबा कुकी नार्को टूरिस्ट की लालक्सिदा सेंटर तौनिंग तौदुना खुद थेंजिनदुना मसागी लेंगामा लैजरिब स्टेट असिदा नमपुदा प्रेसिडेंट रूल थमजिनबा हाइबसि मियामगी ओइनदि अफबनि हाइनिंगे सेंटर लरोकदरिबा फिरेबदु मियामगी दमक्तनि हाइबा माइकैदा पुरकनी हाइबसु थाजदे दुबु ngami हाइदुना तौनिंग तौदुना मियामगी मयोक लेबलबदि मदु मियामना याबा ngamloi हाइबसु निंगसिंगबा सुंगनि हाइबा एडिटोरियल मैम थमजरी कोकी जौ काउंसिल ना पीयूसीएल अपेन फोंदोरकली पीयूसीएल की ट्रिब्यूनल रिपोर्ट मणिपुर कन्फ्लिक्ट की असुंब वाफम क्या पुथोकले है कोकी जौ काउंसिल फोंदोरक लोइना असुंब वाफम क्या पुथोरकपकी पीयूसीएल बु थगतपा अपेन फोंदोरकली है अदुगा तेंतना सुमना मैम थमजरमगे हौजिकोइनदि मैम पाउ मता से लुसिनजरगे मखा ताबा नौबा अपडेट मैम पुनः ngaimiसेना चैनल सिगी मगैदि थमजरी।